tell me we are on the thing. Yeah. This is how we are going to manage it. Who's gonna manage? How does it come to the church council and how do we address these things? Once a month, once in 3 months, hard copper now. Oh, no, okay, in the what meeting, Babu or the suggestions I wanted to get into the suggestion box. Are we considering them now? So, I don't know if it's a story. I hope I read it, but I hope I read how are we going to manage the suggestion box? You know, because you got to look at the lens about it. There's a box that is there for nothing. Okay. And then we would reallocate. Yeah. Correct. Okay. And then those that because Kalapoli is going to have the of the Muslim nation. But we don't know Yeah. And how often can we discuss that? Because I was going to have it monthly, you know, because now the suggestions I think is some of the things some of them will be urgent, or that's something that can be discussed on the consistorial, not even the church council. So think about feedback, you know. How is it that service and witness once in the consistory, then they say we received 5, here are the things, and then let us work on that. Once a month. Ita lukama. Umamita kiroting. Okay. Why shamble? Why shamble? Why shamble? Why shamble? Why shamble? Why shamble? Let me give you a number word for it. No, that's nice.
I'm tired. Bese ya mafelo ya tsamaya. ¿De qué?
Ha re rapeleng. The living God, Father, Son, and Holy Spirit, gathers, protects, and cares for the church through his word and his spirit from the beginning of the world to the end. Amen. To all in Rome who are loved by God and called to be his holy people, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Amen. Putho a re opeleng Hosanna 159, melepelo le moya. Let us look at our first Psalms of the day, Psalm 100, which says, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Putho a re opeleng Hosanna 217, bona ke eme monyakong.
Let us read from the book of Isaiah, chapter 25, verse 1, which says, Lord, you are my God. I will extol you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Amen. Let us continue praising the Lord by singing Hosanna 386, Thabang Lenyaka le.
Our last Psalm of the day comes from Psalm 99, verse 1 to 3, which says, "The Lord reigns, let the nation tremble. He sits enthroned between the cherubim. Let the earth shake. Great is the Lord in Zion. He is exalted between the nations. Let them praise your great and awesome name. He is holy. Amen." Putho ar opeleng Hosanna 3:23. Jehovah Motsamaisi. Let us affirm our human dignity by saying,
Amen. Putho, let us sing Hosanna 201, Rea ho boka morena. Molao wa Modimo o ka emelela. Let us read the summary of the law from Matthew 22, verse 35 to 40, which says, one of the men aspects in the law tested him with this question, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Amen. Putho ar opeleng Hosanna 244 morena putho ya hao e swabile.
1 John 1 verse 8 to 10 says, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us. Let us confess our sins by saying, Boipolelo, tumelo, bokreste ka gore. Peter a re opeleng Hosana 331 bodibeng jwa matlhomola.
dumedisaneng ka a re tshwaraneng ka matsogo. Ashe? Koloi e ba re itshomile mabone bolela monga yona yo tima mabone. Murit! Ntat. Ish, ntatola. Thank you. Koloi ya JK18 NYGP ba lebetse tima mabone. Okay. A re amoheleng Ntate Tshabalala ka Hosana 163 bonang konyana e madi.
A ki dumedise phutheo ya Jehova Modimo. Re lebohe Jehova ya re dumeletseng hoseng wa letsatsi la kajeno hore re tlo kopana ba bohle hore re rorise le ho tumisa lebitso la hae. Amen. Amen. Thank you. Phutheo ya Jehova Modimo. Congregation of the Lord, I would like to take this opportunity re rata ho nka monyetla ona ke lebohe lekgotla la kereke, to thank the church council ke lebohe boetapele ba kereke, and to thank the leadership of the church, Ntate Moruti le Mme Moruti Montla. Reverend Muntla and Mme Muntla in absentia. Ke lebohe qetellong May I thank at the end the constituency that I represent here today. batho kaofela ba leng teng kajeno mona. Ke lebohe bontate hore be ba ntshepetse hore hoseng wa letsatsi la kajeno ke ba represent. I would also like to thank Bontate who have made it a point that today I can represent them. Phutheo ya Jehova Modimo, Congregation of the Lord, ha re a qala tshebeletso ya rona hoseng wa letsatsi la kajeno. as we are about to begin our service today, May we all stand as we are about to bow our heads to our Lord Almighty. re kopa re emeng ka maoto ba bohle ha re santse re tla kutetsa dihlooho tsa rona re rapela. A re rapele. Modimo ntate, Modimo mora, o Modimo moya o halalelang. Le hoseng wa letsatsi la kajeno wena ya nang le matla ohle, re sa boetse re bitsa ho wena, Nkosi Yezulu, Modimo ya lokileng, re kopa o tlo kena le rona mabaledi wa maphelo a rona. Ha lentswe la hao Modimo ya lokileng, le yo balwa Jehova wa makgotla, dula lelemeng la mohlanka wa hao Modimo ya lokileng, hore tse tla tswang lelemeng leo Jehova wa makgotla ebe tse wena o di approvileng yana le matla ohle. Modimo ya lokileng ke phutheo ya hao, e emetseng ho utlwa lentswe la hao. Haebe wena Jehova Modimo ya makgotla ya tla etsang hore dipelo tsa bona di tle di tjhese ha ba utlwa lentswe la hao. Kena le rona Jehova wa makgotla, sefahleho sa hao ha siye le rona, hobane ha sefahleho sa hao se sa le rona, tshebeletso ya letsatsi la kajeno ke ya ba katleho. Modimo ya lokileng re mema boteng ba hao, moya wa nnete wa tjheseho ha o kene ka hare ho phutheo ya Akasia, ebe yona o tla busang, ebe yona o tla laolang, ha re tla ya lentsweng la hao yana le matla ohle. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, amen. Phutheo e ratehang ya Jehova Modimo, Congregation of the Lord, hoseng wa letsatsi la kajeno, this morning, our scripture reading lentswe la rona la hoseng tjena, we will find from the book of Genesis, le tlo fumaneha bukeng ya Genese, chapter 3, kgaolo ke ya boraro, verses 9 temaneng ho up tloha to ho ya- 13. ya borobong ho tloha ho ya 13. Genesis chapter 3, Genese wa boraro, verses 9 temana ya borobong up to 13. ho fihlella temaneng ya 13. Ha ke kope motjha wa rona hore balla lengolo la letsatsi in English. May I ask one of the youth to read it in English? Ebe ke kopa mme Then I ask ya tla re balla yona ka any of the vernacular languages. one of the ladies to read it in any of my languages tsa hae mona. Jesu letsatsi la ho loka ha o ntlela ka mosale moa iba pelo ya ka se ilo ka nke di setse sifahle osa. Genesis chapter 3, verse 9 up until 13. It says, But the Lord God called to the man,
Where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree from which I commanded you not to eat? The man said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Verse 13. Then the Lord God said to the woman, What is this you have done? The woman said, The snake deceived me, and I ate. Amen. Genesis 3 verse 9 to 13 e baleha tjenana. Yaba Jehova Modimo o bitsa Adama a re ho yena ho kae na? Adama a re ke utlwile lentswe la hao tshimong mme ke thabile ka hobane ke fela mme ke ipatile. Jehova a re ke mang ya o tsebisitseng hobane o fela? Na ha wa ka wa ja sefate seo ke o laetseng sona na? Adama a re mosadi e o nneileng yena hore Adama a re mosadi e o nneileng yena hore a dule le nna ke yena ya mphileng tsa sefate ka dija. Jehova Modimo a bolella mosadi a re na ke eng o e entseng? Mosadi a re Noha o nthetsitse mme ke jele. Amen. Amen. Utheo ya Jehova Modimo, Congregation of the Lord, motho wa kgale an old person o bua ka mokgwa le tsela utters these words ha re a kena ditabeng tsa Jehova Modimo. as we are about to enter into the affairs of God. Re tshwanetse ra tswa dinthong ra kena dinthong. We need to get out of somewhere to go somewhere. Jwale hore re tswe dinthong Now, for us to be able to get out of somewhere re keneng ditabeng tsa Jehova Modimo, so we can get into godly things, a re bine mmogo Hosana 225. let us sing together Hosanna 225. Ke utlwile Jesu ha o mpitsa Amen. o mpona ke lahlehile wa re wa mpholosa. Hosana 225.
Theo ya Jehova Modimo, Congregation of the Lord, hoseng hwa letsatsi la kajeno, this morning, today, the theme of the day taba ya rona kajeno mohlodithero wa letsatsi le, re beile mantswe a reng we put it on the phrase that says, Adama o hokae na. Adama upina. Re be re joina ka mantswe a reng Ebe se re kopanya le mantswe ana with these words, come out of hiding. e tswa mo o ipatileng teng. Bomme le bontate, Brothers and sisters, lengolo le re le badileng from the scripture that we have read this morning, bukeng ya Genesis, from the book of Genesis, re a tsebiswa ba Genesis it is made well known to us that Genesis, ke buka e lo reng it's a book that e ngwadilwe ke Moshe. which was written by Moses. We are also told by the scholars Ebile re a jwetswa ke baithuti ba lentswe la Modimo hore hore lengolo le la Genesis that this scripture of Genesis, ke la mangolo a mahlano a bitswang ka hore ke the Pentateuch. it's one of the 5 books of law that is called the Pentateuch. But ditsebi tsa theology The Bible scholars di estimate hore lengolo le la Genesis ba akanya hore this scripture of Genesis le ka be le ngwadilwe somewhere might have, around 1445 or to 1290 BC. might have been written at the time that Ntate has said. Jwale o seng hwa letsatsi la kajeno Now this morning, brothers and sisters, ha re tla arolelana lentswe la Jehova Modimo, as we are about to share the word of God, lentswe le bua le nna le wena o seng hwa letsatsi la kajeno. this word talks to you and I this morning. Sehloho sa ditaba sa karolo e ya boraro ya Genesis The heading of this chapter 3, e bua ka mokgwa le tsela it says, e re tshimo ya Eden le sebi sa Adama. the Garden of Eden and Adam's sin. In English it talks about the fall. Ka Sesotho e bua ka ho wa. Jwale o seng hwa letsatsi phutheo e rateang ya Jehova Modimo, Now this morning, congregation of the Lord, lengolo le re le badileng from the scripture that we have read, le bua ka sebi sa pele it talks about the first sin se rekhodiweng Bibeleng in the Old Testament. that has been recorded in the Bible, Testamenteng ya Jwale ha kgale. Adam le Eva Now when Adam and Eve, ba beilwe tshimeng ya Eden, as they were placed at the Garden of Eden, Jehova Modimo a ba file ho ja tsohle God has given them anything and everything that they can eat. except the one important tree, Ka ntle fela ho sefate se le seng fela sa e leng bohlokwa-hlokwa. sa tsebo ya botle le bobe. The tree that has been forbidden. Jehova Modimo ba file taelo, God has given them the instruction you can eat everything, hore le ka ja ntho e nngwe le e nngwe. empa ha e le sefate sa tsebo ya botle le bobe o ska wa se touch. But this forbidden tree, you should not touch it. Le ske la e kgoma. Empa mo re badileng teng, But from where we have read this morning, re a rutwa hore we are taught that ka lebaka la botho because of humanity, Adama le Eva ba ile ba ba tempted, Adam and Eve, they got tempted kapo ba lekeha. hobane hanu ha e ba atumela As the snake was coming close to them, no ha ya botsisa potso hore the serpent asks this question, really le sure hore sefate se sa tsebo ya botle le bobe ha le a tlameha ho sija. na ebe ka nnete ha le a tlameha ho ja this forbidden tree. Are Jehova Modimo wa lona ha ba tlo tseba hobane le tsebe se setle le se sebe. And then he said unto them, Jehovah doesn't want you to know what is good and what is bad. Jwale ha o utlweletse lentswe lena, Now, as you are listening to this word, you can understand approach ya Noha o tla utlwisisa hore approach ya Noah, e ne ena, le ho bapalla di egong tsa batho ba Jehova Modimo. it was to play around with people's egos. Hobane o ya ba tempta, Because he was tempting them on abaleka. o ba botsa ka hore he le ka ja le lona le tla ba bohlale, ke ka hona Jehova Modimo a sa batle hore le je sefate sa tsebo ya botle le bobe. He's saying unto them, if you can eat this forbidden tree, your eyes will be open. That is the real reason why
Jehovah doesn't want you to eat out of this tree. Re tla dumelana ba bohle phutho ya Jehova Modimo. All of us we will agree, congregation of the Lord, that If we were in the food, haebe re ne re le moo, maotong a Adam le Eva, if we were in the feet of Adam and Eve, ne re tlo understanda le rona hore ha yo ya ka reng ha ba tlo tseba botle le we bobe. would also understand, because no one doesn't want to know, there's no one who doesn't want to know the good and the bad. Ka mohlomong le rona re ka be re tempteile. We might have also been tempted if we were them. Jwale hoseng wa letsatsi la kajeno, Now this morning, brothers and sisters, se ke batlang hore re shebisane ka sona bomme le bontate. what Ntate wants us to examine, brothers and sisters, this morning. Adam, where are you? Adama, upina. Jwale ka Seheberu, Now in Hebrew, lengolo le re le badileng kapa mohlodithero wa ditaba, the theme where we have read, where are you ka Seheberu ho thwa ke ayeka. uhukai ka Seheberu, it means ayeka. Jwale hoseng wa letsatsi la kajeno, Now this phutho e morning- rateng ya Jehova Modimo. Congregation of the Lord that's beloved, Ha re batla a deeper meaning of the word ayeka, ha re batla ho tsebiswa ka ho botebo ba lentswe lena ayeka. we are told that it's not about seeking the physical location near Adam. Re jwetswa hore a se hore ho no ho batluwa seqo sa Adama mo a leng We are teng. told that Jehovah Modimo na batla pelo ya Adam. Re jwetswa hore Jehovah wanted Adam's heart. We are told hore ka Seheberu ayeka e butsisisa ka botebo. Re jwetswa hore ka Seheberu, this word ayeka is asking about the deepened heart. Adama, what has happened to our closeness? Adam, what has happened? Ho etsahetseng ka ho dikamano tsa rona tse Adama, atamelaneng? what has happened to you? Ho etsahetseng ka wena, Adama? What has become of you? Ho etsahetseng ka wena? O Where's so le your eng? faith? Tumelo ya hao e hokae na? Where are you in your prayer life? O hokae na le thapelong ya hao, bophelong ba hao ba thapelo? Where are you in terms of your commitment to Christ Jesus your Lord? O hokae na le ho boinehelong kapa boitelong ba hao ho Jesu Kriste morena wa hao? Jwale, Adam, where are you in terms of your obedience to your Lord your God? Now, Adama, o hokae na ho ya ka boitelo ba hao le ho mamela ditaelo tsa modimo wa hao? Bomme le bontate, Brothers and sisters, phutho ya Yesu ya Akasia, beloved congregation of Akasia, hoseng wa letsatsi la kajeno, this morning, Jehova Modimo o kokota dipelong tsa ka le tsa hao. Jehovah is knocking in your heart and mine. You might be here, you might be present in the church of the Lord E physically. ka nna ya be o teng mona ka seqo sa hao ka hare ho tempele. Empa Jehova Modimo o tseba more than rona what we can see. But Jehovah knows ho fetisisa ka mokgwa rona mahlo a rona a ka bonang Ka ka mohlomong teng. pelo ya hao ha eyo ka re o tulo le sebaka. Because maybe your heart is not in this place. Ke ka hona lentswe la Jehova Modimo le reng ayeka, ayeka. That is why the word of God is asking you, upina, upina. Hobane ke wena ya tsebang se leng teng pakeng tsa hao le Jehova Modimo. For you and you alone only know what is between you and your God. We can see your presence, but we cannot determine that spiritually and otherwise you are here. Ho teng ba hao re a bo bona ka seqo sa hao, empa ha re na tiisetso ya hore le moya wa hao le pelo ya hao e teng mona le rona na. Bomme le bontate, Brothers and sisters, Jehova Modimo ke Modimo o batlang batho ba hae. our God is the God who loves and wants his people. Ha phetse hore hauhela ka mehla le He mehla. doesn't stop to show us grace and mercy each and every Ha re day. beletse lentswe la Jehova Modimo. As we are reading this word of God, If re lebella dibuka tse ngata tsa Bible, when we look at a lot of chapters in the Bible, we can determine or God has been consistent. re tla hlokomela hore ntate modimo ha esale a ntse a tshwana ho tloha qalong ho fihla Hobane jwang. o ntse a batlana le hore a capture pelo ya hao. Because he is forever looking to capture kapa ho hapa pelo ya hao. Ha re sheba lentswe la Jehova Modimo. When we look at the scriptures of God, Moses ha na le thabeng ya Horebe. Moshe ha a le at the Mount of Horeb, Jehova Modimo a mo atumela. Jehovah is coming closer to him. A re Moshe
nako e fihlile He says, the time has arrived now, Moses, ya hore nna le wena re lokise ditaba pakeng tsa ka le wena that you and I can fix everything that hobane is ke in na le between us. assignment For there is an e o assignment tlameileng o e execute. that you have to o tlamehang o e phethe. You can understand that O tla utlwisisa Moses was hore busy in the wilderness, Moshe o ne a le mo lefelleng a ntse a and that is iketsetsa when the hae. Lord Jwale approached ntate him. Modimo a tla mo atumela. Similarly, le Elijah, Ka ho tshwana jwalo le Elijah le yena, ha ne a le lefikeng, as he was on the rock, Jehova Modimo wa mo atumela, Jehovah is coming closer to him. mme o botsa potso hore Elia o etsang moo? He's asking him this question, what are you doing there, Elisha? Bomme le bontate, Brothers and sisters, Jehova Modimo is always seeking Jehovah Modimo o dutse a ntse a re o batla batla, nna le wena. looking for you and I. Le Jonas Even Jonas, ha ne a zama ho baleya pitso, as he was trying to run away from his calling, ha tlameile a ye Ninive, while he was sent to Nineveh, yena a decide hore o tla ya ko Tarshish. a nka qeto ya hore he will go to Tarshish. Jehova Modimo ha zange a give up ho yena. Jehovah didn't give up on him. He pursued O la nna a mo phehella ho fihlela a bile a wina pelo ya hae. up until a be a hapa pelo ya hae. Jwale le Zakaria Now even Zachariah, ha le sitlaring, when he was on the tree, Sakia Jehova Modimo wa realize Jehovah realizes that hore o tlameile a lokise ditaba le Sakia, he's supposed to fix their affairs between him and Zacchaeus. hobane o ne a na le assignment le Zakaria. For there was an assignment between him and Zacchaeus. Jwale o seng wa letsatsi la kajeno, Now this morning, brothers and sisters, even the murderer le mmolai, ya leng Saul who was called Saul, ha na le tseleng ho ya Damascus, as he was on the road or on the path to go to Damascus, Jehova Modimo pursued him. Jehovah pursued him a matamela. Hobane Jehova Modimo o bone hore For Jehovah saw that o na le purpose ka bophelo ba hae. o ne a na le sepheo le morero with his life. It mattered not hore how many Christians Saul has killed. Ho ne ho sa kgathalatsehe hore na ke bakreste ba bakae ba But eleng hore Jesus Saulo o ba Christ wanted to hlorisitse. use him. Modimo o batlile hore a mo sebedise. Jwale bomme le bontate, Now, brothers and sisters, taba Our o seng main- wa letsatsi la kajeno our main purpose this morning ke hore in a similar way, is that le ka mokgwa o tshwanang le wona oo, Jehova Modimo reached out to Adam. Jehovah Modimo o ile a otlolla letsoho la hae ho Adama. O tswella ho etsa jwalo He ka could- batho ba hae ba He botlhe. continues to do that with all his people. So there's no an exception, bomme le bontate, le rona Jehova Modimo o a re batla, o ntsa re phesua. Ha hona kgethollo, brothers and sisters. Even with us, brothers and sisters, Jehovah is still seeking for our hearts. That is why this morning lentswe le beuweng lelemeng la mohlanka wa Jehova Modimo Ke ka hoo hoseng hona, this is the scripture that has been put on his servant. o hokae na, Where are you? o ipatile. Why are you hiding? Jwale hoseng wa letsatsi la kajeno, Now this morning, brothers and sisters, whether o ngwana, hore na ebe you are a child, where are you? uphi na? Whether o motjha, Whether you are youth, where are you? waar is jy? Whether o mme, Hore you are a woman or a lady, Untate. or you are a man, or o leloko la mokgatlo, or you are part of the ministry, where are you? uphi na? Hoseng wa letsatsi la kajeno, This morning, brothers and sisters, se Jehova Modimo a se batlang, what Jehovah is looking for, haeba re le utlwelletse lentswe la Jehova Modimo, if we have listened to this word, o botsa Adama he's asking Adam hore o hokae na. to say, where are you? We have to make sure that we understand hore Jehova Modimo knew the physical location la Adam. Re tlameha re utlwisise hore Modimo o ne ntse a tseba hore Adama o hokae bo yena.
but una lebeletse hore Adama abe honest. But he was looking for Adama abe le tshepo, a tshepehe. Una lebeletse hore Adama abe conscious of where he was. Hore a ipone Adama hore na o hokae. Una lebeletse hore abane le self-awareness in terms of position yake between yena le Jehovah Modimo. He was expecting Adam to know and be self-aware Because of his Jehovah position Modimo will between him and understand God. hore o tlo bana le relationship le yena. Because God wa utlwisisa hore for you to have dikamano le yena, O tshwantse wa ifirstana hore o eme jwang you le need to yena. understand yourself and where you Jwale phuthego ya are. Jehovah Modimo. Congregation of the Lord, Hoseng hwa letsatsi la kajeno. this morning, This is the moment ke motsotso ona o, o lo reng Jehovah Modimo batla re lokise ditaba tsa rona le yena. that Jehovah wants us to do a self-introspection and do good unto him. Hore re eme kae So you can look at where you are. ha re tla ditabeng tsa rona le Jehovah Modimo. What is your position when it comes to you and your God? Only you know where you're standing with God. Ke Whether bona you are in good fela. standing or not, ke wena o tsebang. Ke bona fela ya tsebang hore na o eme kae wena dipakeng tsa hao le modimo wa hao. Jwale hoseng hwa letsatsi la kajeno. Now this morning, brothers and sisters, Taba ke hore here is the main issue this morning. wherever you are, Hohle mo o leng teng, you need to come out of that space. o tlameha hore o tswe tulong eo o ipatileng ho Haeba yona. e le hore taba tsa hao le Jehovah Modimo ha di kopane hantle. If your relation with God is not in good standing, Bomme le bontate, brothers and sisters, le motsotsong wa kajeno, even in this moment, le matsatsing a kajeno, even in these in the days, same way that the Lord Almighty used to speak to the people in the olden days, tsela yona ela eo ntate modimo a na ntse a kgona ho bua le le batho ba matsatsing a kgalekgale. kajeno, Even today, Jehovah Modimo ntse a bua le phuthego tsa hao. Jehovah is still talking to However his diphuthego congregations. matsatsing a Le kajeno, ha e le hore kajeno lena re sitwa diphuthego, ho utlwella lentswe la Jehovah Modimo. we don't listen to the word Hobane of ka God. matsatsi a mang, Because some days, dibi tsa rona our sins, ke tsona tse entseng lerako pakeng tsa rona le Jehovah Modimo. they are a barrier or a wall between That us and our connection God. between rona le Modimo wa rona. Dikamano tseo re ne re na le tsona ho It's rona le Modimo, broken. di kgaohile. Jwale hoseng wa letsatsi la kajeno, Now this morning, brothers and sisters, mohuwa ke hore here is a cry ha re kgutleleng ho Jehovah. to say, let us go back to God. Hobane Jehovah Modimo For God ha re batle mo re leng ko teng. doesn't want us where we are right now. Jwale when it comes to the Lord's word, Jwale ha e tla lentsweng la Modimo, ha Jehovah Modimo bomme le bontate a bua le rona. when Jesus Christ, Jehovah is talking us, brothers The and Bible sisters, tells us about Samuel, Bibele re bolela ka Samuele, e le horeng o le a bitswa. who was called Jwale ha lentswe le ntse le mbitsa, as the voice was calling him, ka ho se utlwisisi, because he didn't comprehend. a nyoloela ho moprofeta Eli, And then he went to the prophet Eli, a re o mpitsitse. and then he says, have you summoned me? Kanti ke Jehovah Modimo Whereas it was actually God. talking to him. A neng a bua le yena. But ka lebaka la ho se tsebe, But because he didn't know, a nahana hore ke moprofeta Eli. he thought it was Prophet Eli was Jwale le calling him. rona we are not different this morning puthe ya Jehovah Even with Modimo. us, brothers and sisters, ha hona mo re Ha Jehovah fapaneng. Modimo a bua le rona When Jehovah is talking to us ka dinako tse tsohle, at all times, or ka makgetlo a mangata, or repeatedly re so, sitwa ho utlwa hobane ha re tsebe hore lentswe la Jehovah Modimo we cannot hear him because we do not know his ha re le voice. recognize, We cannot recognize his ha re le voice. tsebe hore le tla ka form and shape We and sound don't e know jwang. hore le tla ka tsela e jwang, Jwale ebe ha re re misa ho elellwe. utlwisisa lentswe la Jehovah Modimo. Then ebe e le hore ha re le Jwale hoseng elellwe. hwa letsatsi so ka re Jehovah Modimo This morning, brothers and sisters, I a wish ka re that ruta ho God utlwa lentswe la hae can teach us to have a ka this bula ditsebe tsa discernment, rona can open our hore ears re yo kgona ho mo utlwa. so we can hear him. Hobane Jehovah Modimo hoseng hwa letsatsi la kajeno For Jehovah, our Lord, this is morning, looking for all of us. o batlana le rona kaofela. Jehovah Modimo Jehovah, our mo Lord, versing e re ibadileng, from the verse that we have read this we morning, can understand that even though Adam had sinned, re utlwisisa hore le ha e le hore Adama a entse sebe se se Jehovah kana, Modimo still longed for him. but modimo wa rona o ne ntse a mo nyoretswe. Re a utlwisisa We can understand that hore le hana entse sebe, even though he has sinned,
Jehova modimo o ne a ntse a mmona a le valuable to his cause. But Jehovah is still looking at him as valuable. A na le Jwale le boleng. rona bomme le Even bontate. with us, brothers and sisters. Jehova modimo, regardless of what we have done, Ho sa kgathalatsehe hore na seo re se entseng. regardless of our past, Ho sa kgathalatsehe ho letla morao la rona hore re re entseng. santse re le valuable mahlong a Re hae. ntse re na le boleng mahlong a Ntate Le ha lefatshe le Modimo. ka re judge, Even though this world can judge le ha us, lefatshe le ka re bitsa ka even mabitso, though this world can call us with empa the different mahlong a names, Jehova modimo but in God's eyes, re dintho tse kgolo. we are big things. Jwale hoseng wa letsatsi la Now, kajeno this morning, brothers and sisters, re newa monyetla we are given this opportunity to introspect, hore re itlhatlhobe, re itlhatlhobisise. hobane Jehova modimo For God, our Lord, o re batla ba bohle. He wants all of us. Jwale ke batla ho bua hanyane Now, Ntate wants to talk a little bit le bomme hoseng wa letsatsi la kajeno. with the mothers this morning. Ke rata lentswe le reng He likes this word that says, ha o le mme when you are a mother or a woman, o le lenyalong, when you are married, you must submit to your husband. o tlameha hore o be le boinehelo ho molekane wa hao. Jwale Bible ya rona hoseng wa letsatsi la Now kajeno the Bible this morning, ha o tlweletse lentswe la letsatsi, as we are listening to the word of today, se ke batlang ho bua le sona le wena ka sona mme wa what Ntate wants to talk to you about this morning ke gore se Jehova modimo a sa se buing is to say what Jehovah is not saying or uttering. ke gore there are terms and conditions Hore ho na le dipehelo le melawana under which you can submit. ka tlasa ha hore na o ka inehela ho Jwale yona. Jehova modimo o re hoseng wa letsatsi la Now kajeno this is what God is saying this morning. ha o le mme When you are a mother or a ya woman nang le motse, who has a home, you have a duty to submit to your husband. o na le mosebetsi wa hore o be le boinehelo ho molekane It wa doesn't hao. matter what kind of husband he Ho sa is, kgathaletsehe hore na molekane wa hao ke motho wa whether mofuta mahlong ofeng. a hao or mahlong a lefatshe is useless, Whether in your eyes or in the world's eyes, hore hana whether ke molemo. malambane or ke provider. Whether he doesn't have anything or he has something to put on the table. Se salang Jehova modimo has given a command. At the end of the day, Modimo o fane ka molao You ka shall potaelo. submit to your O husband. tlameha ho inehela ho yena. But molaetsa wa ka, But the word or the message today, jwalo ka Adam le Eva, just like Adam and Eve, you find le rona bomme re tla be re re, re iphumana le rona, brothers and sisters, we will be saying, I cannot submit to this kind of man. ha hona hore nka inehela ho monna wa He's mokgwa not mofuta oo. worthy of my submission. Ebile ha ho hlokahale hore ke be ke inehele ho Akere yena. Adam le Eva, Adam and Eve, they also had excuses for their le sin. bona ba neng ba ntse ba na le di-excuse tsa hore ba etse dintho Adam tse ba o di entse entseng. excuse ka mosadi wa hae Adama a nka Eva. excuse ka mosadi with the wife. Eva etsa excuse ka The Noha. wife made an excuse with So le the rona re etsa serpent. jwalo. We also are doing the same thing. Similarly le bontate. Ka ho tshwana, even the fathers or the men. The word of God will tell you, Lentswe la Modimo le tla o bolella hore love your wife. rata molekane wa hao. It doesn't matter if we are delela. Ha o kgathaletsehe hore ke a o tellang. It doesn't matter whether she submits or not. Ha o kgathaletsehe hore na o na le boinehelo ho wena. It doesn't matter Ha o kgathaletsehe gore o eme jwang. o kuthume kanjani. Se Jehova modimo a se batlang ho rona, What Jehovah God looks for from us ke hore re is that tshepahale we need to mo be lentsweng la hae. faithful in His word. Hoseng wa letsatsi la kajeno ntate This wa, morning, brothers and sisters, la ha ekaba le hore every little chance a e tholang, even if monyetlanyana o monyane o a o mme wa fumanang, ko ntlong your wife belittles you, o a o nyenyefatsa, drain your ego. o theolela Lentswe fatshe. la Jehova modimo le re mo rate ho ntse o le The jwalo. word of God says, love her Hobane Jehova modimo o anyway. expectile hore For God is the one who expects as that. ntate ka mo O lapeng, lebelletse hore as a man in your you home, must lead o tlameha hore o be le by showing love ketapele. not only to your wife Ka ho bontsha lerato e seng fela ho molekane wa hao, but to your entire household, empa ho motse wa hao kaofela. whether they respect you or not. Hore na ba o kgathala kapa Let's ba not hlompha make kapa excuses tjhe. like Adam and Eve. Empa o seke wa etsa di-excuse wa tshwana le Adam Ha re le etse seo Eva. Jehova modimo Let us do what Jehovah a our se Lord expectang is from rona. expecting from us, seo a se lebeletseng. Hoseng wa letsatsi, This morning, brothers and sisters, I want to urge all of us, Putho ya URCSA Akasia, Ntate Shabalala o rata hore re hlohlelletsa hoseng hona re le phutheho ya there's Akasia. value Ho na le boleng in obedience. ho ineheleng. Ba bang ba rona
Some of us, we are busy consulting. re ntse re le busy re kopanya re ya ho Re bonkgekge ba ya re lawyer ko dimmerekong or bo makhelwane. to check who is bewitching us, whether our colleagues or our But neighbors. we don't realize that we are bewitching ourselves. Empa ha re hlokomele hore ra itoya rona Because self. re pitsa bokreste. Because we call ourselves Christians. But from Monday to Saturday, Ho tloha Mantaha ho fihlela Moqebelo, we live unlike Christ lives. re phela bophelo bo sa tshwaneng le ba bokreste. Jwale ke o monyetla o seng wa letsatsi la kajeno. Now here's the opportunity, brothers and O re o sisters, this newang ke morning, lentswe la Jehova that we Modimo. have been given by the word of God. Jwalo ka ha Adam Just like Adam a ipone molato, has seen his sins, his a sins, admita hore ke fositse Jehova Modimo. and then he admitted that I have wronged you, my God. Ka lebaka la shame ebile ke ipatile. Because of the shame, kapo ho swaba, I have even hid myself. Jwanong we need to come out of the hiding hobane Jehova Modimo has a purpose for each and every one of us. Jwale re tlameha ho tswa moo re ipatileng teng hobane Ntate Modimo o na le sepheo le morero ka e mong le e mong wa rona a leng ka moo. Because whilst we are in hiding, we miss the opportunity for God to release our potential. Hobane ha re ntse re ipatile re fetwa ke monyetla ona wa hore Ntate Modimo a ntshe seo a nang le sepheo ka sona ka rona. Bommele bo ntate, as I conclude, Brothers and sisters, qetellong, there are many factors as to why we are hiding. ho na le dintho tse ngata-ngata tse etsang hore ka nako e nngwe re ipate. Ba bang ba rona re ipatile because re a tshaba ho tlhagella. Some of us, we are hiding because we are afraid to come out. We don't want to be seen to be belonging to the Church of Christ. Ha re batle ho bonwa kapo ho amahanywa le kereke ya Kreste. We don't want to be associated with believers. Ha re batle ho bonwa re amahangwa le ba Kreste. Sometimes it's because of the lives we lead. Ka nako e nngwe e be le maphelo ao re a phelang. Jwale hoseng wa letsatsi la kajeno, Now this morning, brothers and sisters, ha ke bua le wena ntate wa ka, as we are talking to you, our mother, our father, hoseng wa letsatsi la kajeno, this morning, you hold him back o ikhulela morao. hobane ha o lebeletse, When you are looking, you realize ukuthi in terms of your standing in society, o hlokomela hore maemo a hao mo o phelang teng. your ego tells you that you are bigger than the people that are serving Lord. Ego ya hao e o bolella hore wena o phahame ho feta batho You bao cannot ba be tshebeletsang Modimo. associated with the fellow Christians Ebile ha o ka ke wa ba wa amahangwa le ba Kreste ba bang. because of your wealth, Ka lebaka la hore wena o na le ditjhelete. because of the titles. Ka hore wena o na le maemo a itseng You don't have setjhabeng. time for Christ. Ebile ha o na le nako ya Kreste. Seng wa letsatsi la kajeno, This morning, brothers and sisters, tse tsohle they do not matter. kaofela ha tsona, everything else doesn't matter. I said earlier, bommele bo ntate, Ntate o itse hoseng, brothers and sisters, regardless of your background, ho sa kgathaletse hore no o matter tswa kae. how shady the background Ha o is, kgathaletse hore na o tswa kae mo o tswang teng. Jehova Modimo is still longing for you. God, our God, o ntse a nyoretse moya wa Come hao. out of hiding E tswa ka moo o ipatileng ka teng. and come out and serve the Lord your Lord. O tswe moo o ipatileng, o tle o tlo sebeletsa Modimo wa hao. Hobane in serving, Hobane tshebetsong ya Modimo, ke hona re bonang bophelo, this is where we see eternal life. ke hona re bonang success. This is where we see ho phomella. Jwale hoseng wa letsatsi la kajeno, Now this morning, brothers and sisters, Kutheo ya Yesu ya Akasia, congregation of the Lord of Akasia, the Lord this morning has taught us Modimo hoseng hona o re rutile a re, gore re etse beterinyana. so we can do much better than we are doing. Jwale hoseng wa letsatsi la kajeno, Now this morning, brothers and it is my sisters, prayer to you all, ke thapedi ya ntate ho lona kaofela hore hore wherever you are hiding, hore mo kapo mo o ipatileng teng, I pray that God makes that space o uncomfortable. rapela hore go se gutlwana se o ipatileng ho sona ho se ka ha ba monate mo o se ke wa Haiba ke iketla. bophelo or the lifestyle that is so busy that you don't have time for God, let that God make that space uncomfortable. Haebe ke mosebetsi o etsang hore o be busy haholo o se ka ba le nako, Modimo a etse hore poleke e leng ho yona o se ke wa nethetsa haholo. Jwale haiba o le motjha, haiba e le hore your time is consumed ebumnandeni, I pray this morning that Tate Modimo makes it ebuhlungwini, because then you will be pushed back to the If God you are Almighty. youth and ntate Modimo o ntse o phela bophelo bo ba monateng, ntate o rapela hore o be o etswe hore ho se ke ha ba monateng oo, hore o kgutlele ka hare ho tempele ya Jwale Modimo. hoseng wa letsatsi la kajeno, This morning, brothers and sisters, haiba nako ya hao ya consumed by socials,
if nako ya hao o e qeta haholo mo le mafaratlhatlheng le marangrang, Jwale ke thapelo ya ka hoseng ha letsatsi la kajeno hore ntate Modimo ka re a ka e change-a a e etsa hore e be a space that is uncomfortable, that is antisocial. the prayer today is that if you are on social media, may God change it so that it doesn't feel nice when you are on those social media. Haiba your hiding place is your workplace. Haebe sekhutlwana seo o ipatileng ho sona ke mosebetsing wa hao. I pray to God this morning that God makes that workplace uncomfortable so that you can find time to serve Lord your God. Ntate o rapela hore ho ska ha ba monate mo mo ikhipileng busy teng mosebetsing, Because there's hore no o be le way nako ya that mosebeletsa. you can prosper at your workplace whilst in the time or in the church of the Lord you are not actually prospering. Hobane ha hona hore o ka tswella mosebetsing wa hao ha o qeta o bo sa tlo tswella ho tla mosebetsing wa Modimo. Jwale, wherever you belong in society, Jwale hohle mo wena o leng teng mo whatever bophelong seo ba se hao, etsang ka mehla le matsatsi, whatever that you are doing each and every day, seo thibelang hore wena le Jehova Modimo wa hao le be le relationship e le tlameleng le bane le that yona. prohibits you that you have a relationship kapo kamano le wena le Modimo wa hao. Hoseng wa letsatsi la kajeno, This morning, lentswe la Jehova Modimo, the word of God, I pray that that prays that wa rapela hore you really become uncomfortable ka nnete o so se ke wa that re kgone iketla ho moo, kgutlela ho Jehova. hore o kgone hore you can return Hobane to re God, bokreste, because we belong to God and maphelo a Jesus rona Christ. simulate Christ-like lives. Our lives have to atshwane le a There is Kreste. never an excuse for us not to serve Ha Christ. hona excuse ya hore re sebeletse Ke ntate ka hona from Modimo. this moment onwards, That is why ho tloha kajeno ho ya whatever that is pele, holding back, ntho e nngwe le e nngwe e o we thibelang, proclaim this morning re bua ka mantswe a reng hoseng for you hona be uncomfortable hore e tle e seke wa iketla ho so that you yona, can be released. hore o tlo tlohe ho yona, o tloswe ho Whatever yona. bondage that is bothering you, Ditlamo tseo o leng ho we tsona, pray this morning re a rapela hoseng ho hore Jehova Modimo hore God our Lord a deale ka yona. may deal with that. Amen. In Jesus' name. Amen. Mmele eo a re feleletse molaetsa wa letsatsi la kajeno ka thapelo. Re emeng re rapeleng. Modimo ya nang le matla, morena wa rona ka lebaka la mora wa hao e leng Jesu Kreste. Le hoseng ha letsatsi ke lena Modimo, ha re tlo kopa re tlisitse fela ho leboha Modimo. Re leboha dijo tsa moya tse o kileng wa di beha lelemeng la mohlanka wa hao. Dijo tsa moya tse re rutang hore sebeng sefeng kapo sefeng seo re nahanang hore se hodimo ho feta wena Modimo. Sebeng sefeng kapo ditlamong tseo re kileng ra itlama ka tsona. Re ke re bue jwalo ka lentswe la Mopesa le Medafita, ha re wena Modimo o tla re ntsha ka hare ho tebetebe ya seretse eo re keneng ka hare ho yona Modimo, ebe se o re phahamisa, o re beha hoduma letlapa, o ba o tiisa mehato ya rona Modimo. Jwale re a leboha ha o re tsebisitse kajeno morena wa ka ena le matla ohle hore seo re se tletseng lefatsheng lena ke taba e le nngwe fela, tshebetso ya ho tlo o sebeletsa Modimo ya ka ena le matla ohle. Jwale re a kopa morena ka ena le matla ohle hore dibi tse bang re di entse tseo di etsang hore re be re ipate jwalo ka ha Adama a kile a ipata Modimo, tse tsejwang ke wena Jehova ya nang le matla ohle. Jwale re di tlisa ho wena mmoloki wa ka ya nang le matla ohle, ya bonang le tse patuweng. Re a di tlisa ho wena re re ho morena o ko re tshwarele melato ya rona, le jwalo ka ha rona re rata ho tshwarela ba re sitelwang, re tshwarele Modimo hobane mmina sefela o re hoja o ka re balla melato ya rona Modimo, re ke ra phonyoha pela hao Jehova. O tle o seke wa re balla melato Modimo.
o tlo se ke wa re balla melato morimo, re rute hore jwale re tsamaye ka lentswe la diprofete la Samuele le reng re tle re tsamaye ho ya ka pitso eo re bitsitsweng, re tle re tsebe hore obedience is better than sacrifice modimo. Jwale re a kopa hore ha re dule re ntse re obeya modimo, re tle re se ke ra mamela dinoha tse tlang hore na di tliswa ke mafumahadi a rona, hore na di tliswa ke banna ba rona modimo, ha re dule lentsweng leo wena o re romileng ho lona morena ka na le matla ohle. Ha le jwalo ra rapela modimo, kereke ya hao ya Akasia ke ena modimo, e mong le mong a keneng ka re tulo sebaka se, o tseba moo a ipatileng teng, o tseba tseo a di patetseng ba di bonang ba lefatshe, empa wena ka hobane o motho ya bonang le mafifi modimo, o tlo mo utulela tsona modimo. Ke a mo kopela hoseng ha letsatsi le re di atametsa ho wena, re re jwale re kgathetse ke ho pata modimo, re kgathetse ke ho ipata, re sa tle ka pele ho wena Jehova ya na le matla ohle. Kuka jwale dijoko tsena tseo re di jarileng tse etsang hore re ipate modimo ya ka na le matla ohle, be se re nka joko ya hao e leng yona e le bombebe. Re kopa tsena le tse ding, the wonderful name of our Lord Jesus Christ. We thank you, dear Lord. Amen. Hallelujah. Motsotso, re tla